Shubor nakaslem jong unongsan hima. Hagawe ke jingja uwe upos electric ula khalam kansan hani kasngi ka sautarik no pra ha gafling but ula let ban ya kawe ka kali pick up ka badani u number ML10B handel khandai uwe saw handai le thu bhagani ke jingja khalam don manu ba min saw kadauba ajong ke jing khalam une upos electric ka deina ke jing sarang kinong tre ke MSEB hadian bikila yo jing tep halor kani ke jingja mar kilawan ban pelip no ya ka ding badon ha une upos electric. Just for the like happening tayo no. Dia mengenali toilet, dia mengalami na po toilet dengan malarung po kali, dengan start na kali, dia hangta kapor, poi phone nya ka, bawang like kamano na yok, mo, dia hangta pada, dia lah start dia kali, dia penyap yang no, dia hangta kapor hi, phone kampakut lahap no new post pa, ajrong nyo kali jo, dia kata dengan ong kumno ka. Jadi yung bakla jong ane, yung pus niya ba kung saan? Jadi yung bakla jong pus, oh, Handai yang you post. ha? Kali jo pi handai you post. Kalau ada yung doon, kaya agit na yun. Ako pus, pus po. Unta higin, hawang iti, nama ba ka MSB kadi man, tagbagan, hindi maybe, pag kita na po stroke, hindi ka pakat, magsambagan. Ba kibriu dia yang surong nada in case nada to bu kali jong abu sah dia ya in case nada kidan bayang menu nada kiben saw kibriu kanu kejin negara lagi tada ha kejingnya kawan orang lagi sebab apa nah payah kam semua nada bangaya ngali kam semua lagi layu beli na keben jong ke di tiap khalem kepada Islam pada Islam kanya kita dipikir mengikiran menjadi bengya yang surok dia. Hak anu lapor kanja kemudian ingin setimo. Pendidikan hidup sama beli ngala. Selalu yang kali ke LSB ke perkat dan yang ada baga di makile yang kali jonga. Om bangali terak mengayo pus jongki kuan terak yang. Mo, pus jongki kuan terak yang. Mentah tadi hampir ke MSB ya, orang berdirect di baik bagi hapsi bagi hapusna bagi bahaya kali juga. Terkatai please bos. Mulai kayang teh klap, macam hap teh cepong, teh klap, macam teh klap. Teh dia don argun akali, teh baik, badan pokoli, teh ini no hiwut sekali. Nama orang hating yo long kumnu, mo kemding kali mo, teh kading kadon. Di kisawan tu MSB milik diwan kili nung ngamtip tu tak amortiban di mentah tega ding kamdon syu ki kumtahi na kwa kumtahi ki man ong ki ba shim responsible ki kam la jong se la da shim responsible ki kam pai ba kin saman saw kaya surok ti da kumni da kumtai ti bisa timo bakti ki ya surok kulam munu dunong bayang bahasa mo maki kinong no oh laku dupus te nyapan wanong marmon pihawan pa yo nomor beli ke MSB kadi mentep kay upus UM kanusnam gumnus kanusnam UM upus di pihawan te batay di kenang kita ada
Gila mana ya kata tu sobha. Akarpat ya kami sendiri bah. Dati care bah ya kalain dik.